Ndubi. Nchengo bomwenga asamali tangoro Edward Machuki na kabero murai babasaye na endoro mokwaniri gose secretary general ya Gusii Youth Council okorigie kerokyo ba MCA aige Kerenyo ward na kitogo teberanga nyasaye tigatubwati siabagani baito kamoko genda mugende buya mubekera abasaye chikura egere baminyo kanina kasongo tonyoro burayo buya ari mutwe bia mono Anjoko na ile libagi kwa tena bia mole na ande asama lieta njengoro kuna nyakawa James injengana gesura soko mate gaiga esibone gaki tinga kichiere te saliri libaga but nindegeti gosabande nindegeti chikura cho WMC we Kerenyo ward asa yua make ngota nambia mono bia mole mwensi abangi nambia mole ntungo mbale asatole gaigana matanga andi buna mwigweto mwana onde nerole kogende sukuru mwagwete nkia korera tu igabangi na chinde chinganyete igomata gotene na on behalf ya bangi na noinche da ne nganyete. I'm ready to serve Kerenyo ward if given a chance. Aya nento kwa nembiema lieta mwaibu nansi kadiri mona lete nchino mongi no mikatali moiseke. I'm married in the people mwana onekanga ike university akaberenge ira yake bantu amintombia mole tokora no sobokong umugambi na koire mbia mono asega shogo tokorera ase wodi gaiga gosino chumugirango wakorire gasingia morocha ari polisi morocha magana korega tega ari tari kuruseka umwana ndontole mega yao na ngosara tuli na ari ko request iga amari tangro gusamuri atuya ngonya gwerigine na njekerega kega atigara bosa abasaya ntuga tunya gusumuga bagaka kabema geto munyo gotwa device abandu baminto mwarenge gwanja mukinyu 27 mongo nyekerogeke enyagetari eri abere otundu bali nyechenchi mugambi genteka moiga abagaka mbantu magocha sore ebaseri bari kuri yobo gotubanza kurushiwa otari kuri musuwa tari gaki abagaka bari bari ngukore nkokubari aso wanja kwa abagaka bari ngokubari point number kabere kando ro musuwa da sha ya bere bobe etogote butwa kano mwako mugima wasangi muchino mutaka bachenje gento kali yakuachira ali waka ne 300 egasi yakora gaki yo kadabinda gete gado chenje gwadi yegaro kanemese mari tansa mori atura kirono wa MCA ayande ntoko soli chinga kichakeha mogen motare maticha maya na inje na abakwani limbiya muri no tora sebirero asama lieta ngoro ku Dominic Gesora igondo yo Kongo mocho kurumbira ku Konge ekiroike kyo MCA twarwete street bono twachire kamoto igasi togendere bono kituko chuganda echama ya DCP eyagashawa matiyangi nande naba maigera ambia bono kinare ko Nairobi na ata ale pia mono niya mala bana banyasai njana kirega yoyo sirama kama kwa mwabo mata iniro igolo mwama ko byara ene kaptenido bono mali kama ne ata ko na no mugambi ko boli na boli tira ungezi ikagara mali temayo iko na boli tinagara mama ko yine ngasi abanda ni kasi ni ababusi no wata masakara na alina wata masakara tingende Waombolezaji mimi kwa majina ni Francis Amenya. Nimekuwa mwanieti kwa kiti hichi cha udiwani katika kata hili muda huu wote, na naomba sitakapofika nsia tarehe 27 mwezi wa 11 kwa izani mnitunuku hizo kura na nipate kuwaongoza. Nashukuru. mata Omoske okorumata kerubo nero kubol chikura chobo MCA otomiro mosko ochaga na 500 nakimo como tebi abandame ndombi amore amarita ngoro ko Philip Masenge nintene nekru ase ward ye Kerenyo by election wetra se epati ya socio congress inoko tabanga igasinda bakorre tingo ba fail Kenya saba sen. Thank you so much biamono umugambi abantu baminto yanakini imbakani ngamamen namona ende Maria Tango Rukshem Yanumba Igai
Monica na Roma kongara kwenye usuka injira mwendo kwa na mwali ya kanji wata kwa pole lakini nene tikangu pole ana sumu waka sokoro motebie ama sabona toko ukia sengendo nege garugia kwa kanji kendo ya kabenda tabateba na inche no yo maso la ko yiko yeke ke wa msie ase kere nyo kendo kere nyo wete ke ko nyawe weta rumas nganya rumba ta yotebe kendo ko batebia bali na banta boma ba ko na mangaru na yo tigatoro non 7 November mambo kere chikule ejo ko basa yo ndo vere wanga masabo ngene chikura abaga ka ambere nyomba mapema saa 12 barikiwa sasa rongo lero 1000 mbiamono ndiano msiwa siriga nanje tigamba kwa linga mbiamono mwezi yabana nainde nja samaleta ngoro ku James Ongeta nanje no yomo abadu batena senge njoko gikerobeke kyo bwe msie jendo na kuba bolia utoma ete abangi na garoke nembon muri chingeni muwate chinyomo na matobe tali bayo gati bona nchiko roka kwangu na matobe usine chinyomo yabona kina yako batena nanje na ndo yomo aswala kulikerobeke gurunero ngori ane gasinge njosi ndiamo msenyo. Asante sana. Tora soro gendo ogenda igo omenyo kwabaya momoko otambe Timon Mwate Santeni sana Jeremia Ongaro ekirogo kya oboemisi wekerenyo omusubati oyo tigarete nchigokora egente getigarete gekeigo mwaka oyomo nenusu ende tunyakoranga kitokora nche omwaka pole mwaka ndu pole komuande ere in person komuande sadaka yaye ya 1000 lakini asege kabu tiangeyo mheshimiwa. Asante. So Honorable Maelio Muske Bernard Muskorule 2000 biamono Muske neneto sabira maya biamono mheshimiwa Joas Nyamuka Seribaga family yomoga kandubi na bacha kurupole na inje tiganda tengora yane asenjira ya bene asogosirera gosirera ko mongina na inche iona achira specifically nga iona akirire na iwure ground bante biringa timbarenti down na achire wake sabwa masabane na akora yabara agasobo speaker ama sabaye amakiwe ama sabande omozikewe Dennis Marube nera agasoe gasi igari kerubo nkamanya gutigara nje weka ase bali twari kunya kumunyokania ama sabali ta wekana bono na bandi kunya gusabira na barabo bali bako minyoki na barabo baende bapoe egente kenganyore na inche mbana azukia na barabo kora abakori chibanji kijamuna mwara ngori lyoza wara bono na inche nero na tangazo visually nga ninte nende keroke wa musie kerenyo wote bono tigatogende tuminyokanie abana inchi bachore tiganya saba sini biamono Anche na rete de rongori eriwe ya mwega. biamono Muske Bernard tuwakolere ase bali bakobola obwa MCS tigange omu director Muske Andrew Mbuni oyo nendo le chairman